Good morning. Ngasigi card ki message hai pene minner se ko ado ngasi je nomajing numit aham bada number se 156 lere aduga color da na pink color gumba kai gumba do minus shine bibe ko ado nomajing numit se adagi chak thongba ko pada keno masum ha pai ba se ko gi chini angang ba se kitang maming gi na maina happy ba yai ko ado colors lere ko hadi keno lere number se ko minus shine do no hang pem yawe ko aham ba yeng ba ngai ke oina haira ga di ko nungtigi number hai ba ko liba ma'am se ko suppose kaino hara sine ko ngasai ge ina haji 156 ena hare ba ko ata gadi 156 se ai khudang da dum i be ba sumaina hadi 156 se ko hadi sigi mong da dum nungtigi da maina ibi ba hada khatang si min uba nungai te khote kaina hara gadi khara chakhala ga pambom gumba kai gumba da maina ibi ko number se sigi mong da sine ba color sine hadi ko na dress ta kai da maina set pi ba yai ko to quite first ko hadi cards message in minute se aduga timing of so happy hijack age ngasi gi oina timing of se kai kai lege haibado ko adu dumaga sidai ko card number 1 card number 2 card number 3 ko 1 2 3 ko ama khala se ko aha bai se consider ani shuba consider traga om suba consider do aham bakhan bai yenga se ko first card sina la ise kai no ha kan se first card se check shal lo ngasi gi oina haraga di ko mina ngang ba khotpa da oiro mi loina ba da oiro ko katang haina singna gumba chatpi ba hai tar ko ngasi gi oina aha ma da yamna ka haina thaja gono su mina wa haira ko matam da ko full trust ko no ko hadi sina ako gi first card ki message laire ko number 2 sina amu yetna ba khotpa gumba laira ga di ai gi favor la kani ko hadi pot se kuina ga yetna ra mari maranga tawraga lei ba khotpa tar ga di adu gi pot to ai gi favor da lak pa natraga aina keno ma aphaba thaba ma taw gi ba khot ki ba natraga ai do dum lande na khala se ba ka landraga di landa bana joy oina haina ina ko adumaina hadi aina landraga di aina mai pa kani ko sida number 2 gi sina ko number 3 sina sida lai ko aina hojik tawriba thabak se hairasne ko aina ngasi tawriba aina ngasi honaraiba se hadi nomata nomadi choidana mai pakani haibagi adugi asada gumbadam tawbiyo ko ngasi mak tawraga ngasi eta phangani khotkani haibagi adu khan gano hadi long term gi oina haitara aina ngasi honariba lairik pariba natraga ai gi oina business ke ka tawriba ko lanse hojiki nate ko hadi tungda yamna phajana keno tawna bani ko haina dumaina khallaga tawbiba ko sisina ko card ki message lere timing sina ayu ki pung 3 minute kunum doida na 38 ga minute 3 paung lere ko baroga me yankai dena pung ani ga minute kun 3 paung lere de nungdaw ngi na manga ga minute kun 3 pandena 8 ga minute 9 paung lere ko adegi ahingina baroga minute kun 3 dena amaga minute yankai 8 paung lere aduga nongalam daigi na 3 ga minute kun doi dagina next day nongalam daigi mariga minute 9 paung lere ko sesina khoi gi ngasi gi oina afaba timing ko ado sida lere khoi gi card ki message su ngasi gi thank you